Twedian Pokwame oboro adia obosoro ene asase. Awu fititi entre de etese de wotie enra ene da pim. Ona woka ebemu na wo sha ejina. Wadoye ni umobru nti techirma da so da bodwema moja da so edi. Ye mu afrosane a enye nipa nyina na enya ne sade ye nyen. Efre pie besin kwa to ye fre tifi besin kwa na afo. Ehum ni eham ahun ebiasa miensan sunsun ebiosonson ye ma menu fie ye papa nu fie nsamanfo papa anopai mo de yankwa cheye osenkeni ya me ho de dindi nsemi nu eto gbega soso asore ne so ne ho de dindi aye de bio adwen dwumadie ebrewo adom ne mobro hu twedi apokwa me nananom ye damase aseda eni na yachia the great one Obapa na agrada bebia wo bia uni ukunu besodru kranti anope enchia ene yede mam na yachia ye director Rich na ya anope yachia papa se odaso ekita ebusuemu na otena mfidie n'echi emaye Chia Pablo, baby, will be a Eugene, baby, will be a Munina Yachiam. Yo, bet you 2 4 say to 2 Ababu. King Solomon, Onyan Seni, Audihine, Ewan Sandy Nibidieso, Anope, Nana, baby, will be a One Esman Quahine, Obricon 4, Asante Mai, Yachiam Papa. Near Chia Dr. Apostle Joseph Anope Apostle Chia Papa One Nana Abuaje the Chiam Yakosua near Chia Nana Drobo our torso and 9 once Obrimpon Anope Unia Osenkenia chia papa machia atemansa ewo na vrongo atemansa anope me se o ya abetena o TV no ho ahwe me ni togbega oba ane ebusua emma a ewo echichiri ene benche me nua bi fra bi frita krade enra brajo a wo takrade esukuma menu amejo a wafre wo bra se ono so entra TV ho na abrantie bi apie wo tende TV ontie ye no anopai mechia mo papa mechia obi biara ebre no nti umfa ncheme why aha na machia menu ba ajaba ono ye mi yini mu a enye yi anama ebia wo bia anopai chia papa one ebusua santen ni nyinara san comfortete no kura busua ba biara enuanum a eba enuanum afiri chirichiri ba ehwe ye wo YouTube ehwe ye wo Facebook ehwe ye wo Jataba TV enyinara anopai ye chia mo papa medamase tomega yemra ne sei First Samuel yeah chapter 7 yeah verse number 5 no what's it say Osina Samuel can say Munshia Israel for nyina eba Mispa na menyi Erade mpa ye yi Erade mpa ye ema na wonyina be hia o hia ye no na osansuo ehwiegu Erade anim ensuo ena odifo Samuel edi gu fom edi eyi mpa ye edi ma Israel man eti ne mpese metwe wadwen besis ne say ye di ensuo eyi mpaye ebra na yesusu ano ye bo obi dua ye di nsuo ena egufom ye di nsuo ena san dua no twedi apokwa me osun no ena kwasi kokko be ka kye se eya abosonson ye be hwehwem ye be komu yie na ya pensem ni ya twen adasa ma adwen abesisu se da bi o osenkani ya ye promote abosonson ye promote titi wo bi ka titi wo bi kire
san kofa tete no kura busua akane no ye wiade papa san no so Numbers 28 verse number 7 Numbers chapter 28 can say yeah verse number 7 or say Osina na hwiesa susutoa ebupan na mu ba enka ogwama eka odwan ba ko ho kronkron bia ho na hwiensa a kronkron bia ho ne ye hwie insan o hwie numa ewrade ye hwie enuma ewrade enti ye hwie insan ye hwie nsuo na ye hwie insan e de amatwedi ankokọ amen yeah Jadi apokwa ame oboro ade a efie pie besi kwato ye ode efie tifi besi kwa nafo ye ode a ehun ni eham insuo wie ye frafra mo se de yankoto frafra insuo anopetututu mo beji insuo num na mo begina dwumedi echi twa o manya ba yeah Ago. Jadi apokwa ame oboro ade insan wie asase ya insan o ehum ni eham insan wie efri epie ye besi kwato ye free tifi besi kwa nafo insan mrunkun owia osnane insoma mumaje insan no wie asase ni ne maye mumaje wie na mumagina ebuso ye chigina pa epokasi ebeje ensuo fra beje densu beje ankobra beje bosontwe beje bosompim so beje ofin so beje pra so beje mo amu num nsa ne de mo magina ye chigina pa mo amu num nsa so mo nsa ni o ye frafra mo se de nyankoto frafra ensuo anopetututu ye boba akudin a ne abomu nyina mudin ye ma men mu fie ye papa mu fie insamanfo muso mumaje wie konfa no chibaji o ya santo a unso baje chibu akodua unso baje tete kwashe unso baje ni takita wia unso baje kopo tipo baje kopo odate unso baje Bob Marley baje Gaddafi unso baje Nelson Mandela unso baje ya frafra mu nyina muna mo adwempa wo mutimu nti ebi aso yenso mu bodewro mu ginaaye ekuma ebibiman na fofia nto ata no owuo de eye kontonkrowi a oda mansa nyina nkom nti ya from wonse do a mu twen yen mu nyina mu magye na mu magina ye chiechi gina pa ye frafra mu se obi biara o tie ye obi biara o hwe ye wo ekirikyiri ne bencheye ne nkwaso o ye man ya yetimu nkwaso ye mpanyimfo nkwaso ye mpanyimfo nkwaso ye mofra ne mrantie mabawa nkwaso o ani obi biara o hwe ye wo ekirikyiri omu kwa akoto omu nyina omu nkwaso ya hemfo etitire abrempon a wa oman mu omu di nkonwa papa omu nyina omu nkwaso ya frafra mu a na ebusua no eyi edie ebusua ni puntuo ebusua ni kanko enti ne ya frafra mu ye ebeye san musuo yare dompetu wo sinti dia to enu guase mo masikotie ewiawuo de mo mpanguma ye ansa na mo ba fro bi se omra ensie do no na akane no yehu se eyabrowa anase akokora emabunu ne de ne de da bi mu yifrim maba wari wuo ne de mu yifrim enti mu yifrim maye ansa na mo ba fra ye mu bi no na yefujun ne yefujun yesi aduasam yenu egu yenum na ye de ba mo nchen eno na ye nhira eno na ye mputu eno na ye nkwantenten se de mo kan ye no se ye ni ye janum ni ye nanum ni na ye nkwan na aware e wa asase so eno ni ye sere se mo ma ye nwu awiewuo enkwan ahodi wo mu ne ye pe enye yare de mo ma jinsan no na mo ma gira ye chiechi gina pa ye se ye kan ya nka no mfa nka wo mai ye aka soso ye mfonso no mo yimfiri mai enuanum ane omatena tese na muso omuba ye nchen no monjiji won tatamfo won meka ye ho onwa ya bon atofu wo no nsoso munyimfiri won so emrantie no nsoso munyimfiri won so na obusuafu a eka ne nku na nka brichi abo man na eka ne nku na nka ye bebisa ya se ye beka se ye ni ho de
ne konkomwa na embo ne tifi Wie. mo yere na dam kokoram etwere na kwata na mo friend wonse do na onte ne wase a omeru no omeyi no ano enkyere mo twa omanya ba yaba yenya ba ne de ne yaba na otwi we efrim framam kakra ye ba free ukuada yawada ene eye fiada ene eye bojaye efiada fofie na nanom anopei ya samba biu na nsane ne ye bisa o se nti wonim se insamanfo ho ye to aso ba no ene ye hu se sana saman ye to ni din a se de be ya ni din no emsa me pacho to buga Boniface mama okay Mbebusam 9 verse number 18 na what kind root 4 verse number 9 no owia na ye hwa de bi sei me ba me cho bebre owia ye be ko Hebrew 9 verse number 16 ye free hono mu a ye be ba Hebrew so a 11 mpacho okay Dawson okay yenko Proverbs yes sir Mbebusam yes sir chapter 9 yes, sir. verse number 18 o se nso unnim se enti onim se ensamanfo wo ho asamando ebunumu ena won a ye hia won no omwo me se tete no a tete wo bi kan tete wo bi kire no me ya from asenkani ya me nua tokbe gan na gina we ebusua ye kekere ye frene sankofa tete no kore ebusua tete wo betimi akum obi afa omo adi tokbe gan David what ukun obi na nipa ni wu a ewa mamra ye yema efunu no masa umfa hunni David na ye wo bibia ye frene say esma esu saman ehwa ana saman nka enipa na wewu no ye koyi no so obi na kun no saman ni timi be si obi so ayie na se na wa ukun nipa no wa ba ba yire amobie hu se bibi wo wiase Kristo sum na ba se we no nyina enyeshi eya abosonson na so nim san samanfo wo ho me ba jo root chapter 4 mo verse number 9 aboso ba na me japa osina Boaz ekakire empeni Boaz ekakire empenyimfo ene oman ni nyina se muni adansifo ne muni madansifo ene se mato Elimelech hu niam nyina ene Kilion ni Malon hu ene o nyina ko Efri na o minsem na Moab ni Ruth Malon yere no metua ni tirade aware no na osaman ni din atena hoda atna hoda ko japadie mu ewo na japadie mu na wentwa osaman ni din na ye ni nuanum na ye ntwa osaman ni din emfri ni nuanum mu eni kropun na no mu amaja ensamanfo din ebo ewo mo abusuam ewo mo asorem ewo babia mo wo amu tie me no mo abo musuo pop inti no man no entumpon no anka sie bokonfa no chidin na ya bo ya asanto din na ya bo ya friend say chiripo akodue din na nka ya bo na no say to the first no din ni takita wianom ni ya bo din na ni ayikuze lawe no bokete lawe no to besire no na nka ya bo wondin se de be ya wondin anyira mfi goko sasasi so nanso hwedi amobo
Omo anhwedi no omo bo. Mo amhwedi ya mo. Ifrem amunom. Efrem amunom. Oh, ni ode Ghana flag ne ba ye ne. Theodora Okun. Oba Abesia. Todara Okun. Masa, wenum na sisanke ya den, ye bo wondi ni ode koko ne ba ye no ne. Tekwasi. Nanka ye bo ni di. Dr. Kwame Nkrumah sisanke ni din. Empa ye empa ebomu e wo koko sasase we so. Odi sika gwa kofi every soro baye da santimam otumfo se tutu de ne sense ne bo se on ka asem wa santimam wa himfie ama court biara entimi enane ani adi se sika gwa kofi eni ho ni nananu kofa noche twedi yamu. My friend said, "Oh, money, Nana. Oh, money, me, my two boys, Boko. Papa, young man, say, okay, Hebrews 9, verse number 16. Hebrews chapter 9. Oh, yeah, Hebrews 11, verse number 22. And also, I can say me, Hebrews chapter 9, yes, verse number 16. Yes, sir. Osina de samansia wono mpajo ade ba de wo samansia wono e won twaso wo twere se de ohye no ewu anu na sese ye twero se de ye watwe okan ye no ne ohye samansia no wewu me ba jo bebre samansia wono ma se bebre e won ne twose wo twere se de ohye ye no ewu Dio say ye no hwe me pamucho bebre titi wo bi kan titi wo bi kire na eye ye mu binum adwen se ye nananu mo mu di kan edi wo moja ekuma oman yi no ya tu mo atwene ye se omo sumbosom eni ye no etu asankani me ka wenu a na me ko tu afimu amu Bible num e ka kire me se asema ya tworo ni a na wotifie na now ya pai. Me ba jo me na me choro. Anya me na me choro say ensese samadi esen wo memu ensese samadi esen wo kuromu ensese samadi esen wo ba bia yete. Ene die ni emu. Edi be na mo bo. Papa yengo Osina de samansia wono babia samansia wono e ho ne twose o kire se de o hye ye na wu ade o hye ye na wu ko na samansia ne tim wo ewufuo so samansia no etim ewo ewufuo no a wawu no eso na de o hye ye no tiasia na se de o hye in samansia no so tiasia anka emunye din sa samai mapacho won tete no obi ba bewu a ofre ne busuafo na o say asase e wo nunwa no ba akonya den emfa ni wo kumase no o ba akonya den emfa ana de water crowd no so o ba akonya den emfa o ti ase a emunya den na mo onye wu pepepa wo wo ye bema onipa na o ti ase na o bring moja eni ade pesa ejapade no na o say onipa na obodi say yemfa ma no wan fa ma na obaye odan sama ne baye odan masa awahi enti na kuro no adoso no sa kristo sumna modi abawiase we mu no ma asofo ebo adwaman asofo eyi wo sisim asofo erofo bioto asofo emiemie nkrofo ma nufu no eno na ama wiase we nsayo no bring mo jeni all depend sika awasha ni nsamase owu a na mo dane ani ebona oko pamo okunafo ninyina ye Christianity ninyina ye Christosom enom se we de Yesu Kristo abewu atwam ani ye ne aka obema me minimini atogbeka ye nuanom mi wu papa
to bega wo ho kwan se o ware me yere said be ya ensa edi samani din masa ene ewe he James na moto Matthew na moto I say anka some here where 220 ene owo na ti kopo o senkani yaw nie sanko fatete no krebusua ebie wa adwenem se o pese wa adwemu bia fine on pese wa adwemu ba bia dia o de tra ba bia ho na enchenche e wo na afi mo na mo se momunyi na ebomunyi a se de na anu bigger quest e de yemie bi baaye no o se yes guys say momunyi enkosi twabre na twabre ni betu na se ebomunyi na se wo ye odebonyani a ehfa na obegina na wana na ekumantwi na nya boasi akwankasa na de ni ti ya kirema nra obi asem okan na Jesus Christ de efie bi a wo mu enibonyafo ye den ewu anya sa so Jesus Christ ne fie no esan say enibonyafo wo mu nti wa ma wu amabone boni nti no be wu wa ma wu amabone boni nti no be wu adena na bana e manwu na esi wona esuma nwu no adena apu akofrem ni yetiti woni yehwe ni yesi o emumunyi enkosi twabre no na twabre ni dua we ni die wu awo bra mo Jesus Christ no otias ne kura no o kan se mumma dia ni nya diapa on fa okra poma Matthew 5 verse number 36 Matthew let's say chapter 5 yes sir verse number 36 I know. Osi nanso anka Matthew 12 verse number 36 Matthew mama hwade na misimu say ase hu biara onipa beka no eno enye ho mi pa cho hwehwama no mi pa cho bebre ebia biara enye misuro eja mi pa cho mama hwade me ko me pa cho bebre dabi eye yanko ni si 15:13 Osi no obo ase de due biara enye osoro eja ne na dua wo betu ya pamucho bebre adua biara enye osoro eja no na dua ya no etu Nyankopon etesoro ana wasoma ne doba kro so mewu mabone na yanya bone ye ene asore den ye ton bentoa ye ton sticker ye ton koko ye ton benku ye ton enchine ye ton enfia ye ton ebramu nsuo ye ton kodi ewonko sua ebabucho ensamanfuo ewo ho se ye jawo dimbo a oman entumpo oman enkokan ebabucho Hebrews chapter 11 yes sir verse number 22 Ose Hebrews chapter 11 verse number 22 God Osi didie na Joseph erije mu no didie ntina Joseph oje mu no oye wu no odebo Israel ma fure a wo be free akonu din odebo Israel for free now on be free Israel Jerusalem on be free Misrim asase so akono din na ohye ni nompe hu nsamansie ana ohye ni nompe hu de bade nsamansie ana san nsamansie ana kwesi broni kwesi kokko a odi osumbi abreye no odi abedane yamane yamamre yatrumade ani no ade abetu sansem ni nyina tu egu ana ose ene de yenye we na ya chiro wakrata so no tumi ni mo na mo meka ehemi nananum mahemfo mabrempon a mo gogo sasase we so se tetena ye chance mansie na nipa no ebebodin se owu a efie no yemfa ma ya amansan ne ne ma
na wo ye bema wo si na wo ye abusuan panyin ni otiase na obri ni moje ni se yemfa ade no emma ne yere ene ne ma na oba kotu osaman yere no ene ne ma na fifio no oho na obehu se bibi e wo wiase mpacho ya chiro Genesis chapter 50 verse number 25 ose na Joseph ose to gbe ka se ya pamocho ebusuafo amu tie mi enti onyum se nsamafo ho enti onim se nsamafo masa I was say dey omonum asem ye adwuma masa e wasase izu won say and the Bible no o Bible no papa enti adenti ene ya manfunfun adane ye kwaye na twede pokwa me eyi osenkani yaw se me na san kofa tete no kura busua no o mama me ni otogbega so onkinkan Bible mfa mama ni e be girantintan kasiye so na ye nie bibini minua me no bonkosua etafre minua me no enipadua enyina ye baako ekakasa baako kan kasa na me kasa na ontemase na wakuma mum adane akotie akotie your friend say o broni kokko me nananu afra won say kwasi broni dientina bisa adeche na onana sorry a bisa ne say dienti ene afra o broni say oya kwasi okwa santima mu a okwa inkrama mu a yensiafu no memrenda efise saada no eye dapa mini da ana edane memrenda mini da no ena ni wura no ena dan enti memrenda ne yemfa nsiafu okwa santima mu obrempom bia ni wo ayi owu ya yesie ne memrenda omo ye won ayiye no mo siefu no yaw da efise omo se ya asase ya no ofrimu ene baye enti o san koma se ye do kom ya wada no ya ada asase ya no so kom ne da no efise sa da no ne yi wu baye enti ye no momre amanie atumade ye ntontwene nanso ene Kristo sum ama eniema bi enfonfon adane ye kwaye na we no eya kokuduro ne ye deka me say we no enya wo na obeku ama Jesus Christ o ka tire Jesus Christ onkumi na me yodi fotrofo me ya na nagrada akofa obonsam bi di na abagina ne tender TV enti ka tire Jesus Christ abrantie na ogina ho kunu e ma de enche no bompaye e pamucho na de ati eduada kwesiada eduada ebrada ukuada na odina dum yende a no kure ya no kure ne kanu eye din se nipa nyina enam kwan so se na wo de wo se da bi kwan na wo nam so nipa se na betio na so inhran ka twede apokwane de oboso ne asase ahumma duasam yensan sunsun aduosunsun efre pie besin kwa atoye efre tifu besin kwa anafo a wo mu gina ye chi no inhran ka wodin se ye da esore apomuden mu menama menabobofo for motoku wo mebo atra yimpaye tobega Genesis chapter 50 na memfa asemimra verse number 25 yes sir osina Joseph yes sir Emma Israel mano ekantam na okan se
Mpacho, o say edepa. Ani. Omo kan de ba de. Omo kan ntam. O si na Joseph Emma Israel. Oh my Israel man. E kan ntam. O kan say. And o kan say. Ampa. Onyankopon beba behwe mo. Minim say mi wachi no. Onyankopon eba behwe mo. Na munsua minompe emfri hanko. O she de ba de insanmansie. Se enye den a mesie no. Na ansa na omu free akọ no. Omu free Misrim asase no so akọ. Bosha asase no so no. Omu make sure so omu ntutu ni nompe. Emfengu adakam ensoa. Emfanko. Na mpacho omu ye. Omu ye pa. Omu ye. Omu di so. Ya de obeba o. Aye. Joshua. Aye. Okay. So what be it? Me pamucho ebusunya ho hwe ye. He papa so ye pa ho so. Enye ye num de. Ni ameju adwa besisu ne se kwasi kokko abedada ye no de osun bia bre ye ya. Osun no enkwaji anim. Ni enkwaji wum na ye sensa manse a ontumi na ne ani no. No ena eye ahoden. Yewo adan yewo ebusuya yewo nkrobi ewo Ghana hanu a esanse ye sensa manse na adiadifo no abebu apam no so abebu intanka no so ntino afie no wotina mu anyeden enye yie enso asenkani ya ani ni netogega sa afie ni nyina no momfa mra ye na yenkotinem ya betem na hunhun a owo masa insa saman ayeden Ewo ho me da se eno na me pese wo kan okay. Saman ayeden Ewo ho. a wode bade owo tumi me pacho hey papa you can ni emra ne say Israel for no di asem no so. Mo Abra Joseph catch me so mfa. See it kan man Okay. Aye. O se na Joseph Emma Israel mano e kan tam Aye. o kan say. Omo kan pa Onyankopon ba behwe. Onyankopon ba behwe mo Munsua mi nompe. Munsua mi nompe no enfri Jerusalem enfri Misrim asase so enko Jerusalem Na Joseph wuye. Mo Di infisia o ha. na wadi infisia oha ani edu ni enkohwe Joshua chapter 24 verse number When was this man ni ho? When I say in someone for ni ho? Anka ye ba tuotumfo edi o say tutu ababiom. O say tutu otosumienu. Edi a eda oso no me say ya tuode ona na bi din de da sa. Anya wona odi kan nya say din no. Dabi. Eje wa busuedin wo ho. Asa busuedin no ye ntontwene. Ye nane ani. Sa de nra ya bobo obi so no. Ya pamucho bebre. Na mama papa ensem bi wo na se won ti ase a odi afra me. From me wo me personal line no so. Na hwe na nya botre na yensua de. Na mama papa ya yira ya che. Sa Kristo soma abawiase no ena ma wiase we ayira. Opa sa anka babia ye keka eba no ni obewu na wonti ase no be frost enkaniya wa mamra maya mafun no me ensanso ka ho eye aha ye kwa ho ensanso eka ho makamba akope ye de be ya mamre amafun no anse de be sie fun no why obua so na ukun na efun no onko esie ye eje se oba wo dan mo ansa eje se babia wo tin no oba wo ansa ene ewe ha hey entina ya se enko ho ye firi wa na eba na ye nananum anson boson
Adia mano kura ya den ede ayabone. Enya boni o. Yesi Nyankopon ye no kore Nyankopon. Nti adia ye mano kura ya den ede me ba ja yabone. Enya boni o. Enya boni. Ayabosonson. Ya bi de be entumi nya bosonson. Say, oh, Busium, a yin sentungu. Now yin sentugu, Ubewua, me bajo airborne, and money pants robone, and money pants robone, Obire, yan fano, Okofo bira, ebecam, me bajo airborne, that money pass robone, me bajo, Obi, your friends, Obia dear Tofoma, yan fa, me bajo, Ayabosonson, Kenyabosonson, me bajo, say, Openi. Ba na kwale hu na so sorry efri na komya so ba ja abosonso ba me pa me chaw yansan kofa tete no kure why abusan na ma papa yanko Joshua yes sir chapter 24 yes sir verse number 32 yes sir ose wo sie Joseph nompe etifia asem no yes sie Joseph nompe e wo hifa Ose na Joseph Joshua chapter 24 verse number 32. Genesis. Genesis. 50. Yeah. Verse number 25. Sir. It Genesis by. Exodus by. Sir. Leviticus by. Numbers by. And Deuteronomy. Deuteronomy by. And Joshua. Na Joshua no from chapter 1 up to chapter 24. Enti ebra Israel for the nam nyina no na Joseph don pay ya den eka won ho don pay no answer so ye wa beka wa answer onim ye nipa don pay oh ye kan hey enko asankaniya insama me sin sorry beku in sorry e wo Ghana ha I start to Europe. I get you one dino, every year, a factories, a guest house, your friends say, back on a guest house. Guest house. I have said, a factories. Ghana, factories are Cassia, companies are Cassia, and I saw for now to turn on the other day. Sorry, Sabah Bentane. Samba but the fortress Libyo. Either you like it or not. 20 business no more yana or Senkania. Any enyanum binum. Omanya Quenya to Sameno. Na no fair no. Opoku ya dankwano. Abraham was saying no. Nana akroma kantanka. Nana akroma kantanka no. Omo kanu kure kan bibi man say ye wadi oye enti ye san kofa no ye ba be kan bom papa yanko Joshua yes sir chapter 24 yes sir verse number 32 yes sir osina Joseph nompe Israel for any free Mizrim ba ye no it is amanse na heden etim Osina Joseph nompe Israel for the free Mizrim. Me say, the free Mizrim, our Genesis, Exodus. Moses ne Israel for the nam nyina no. Don't panic won. Hey, ya hwire ade o, ya hwire ade. And san comforted no kura busua or say, yeah, boots in the Bibles. And na me begina ha no mu a me mfa me pe enkasa bibi kasa firi mu na nanom etamachi ahonma duasam yensa tamachi ahonma duasonson tamachi nyankopon etamachi twandi apokwa me osoro ene asase ene mununkum owia osnane ensoma ena ekasa kire me say yaw kanokure na kanokure obewu wan kanokure obewu. For Jesus Christ din bomi bia na me watch na mama why na me di atoanya ma jiwa na just say inanso beto wa sa me di bottle wa e jiwa
na we say ade bechiwa no for Jesus Christ no ni din fa bom dua na me wu na we asekura nyede because who kan kura na ye nipa ya Papa yenko Joshua chapter 24 verse number 32 Osina Joseph nompe na o she hu samanse e wo Genesis 50 verse number 25 or share in samanse Israel for ni nam nyina no na ka wo hu ebra Israel for e be gina pokoko na no na Joseph nompe ye dai e ka wo hu ebra om nam ambatu sina esra so na dompe ne ye dai e ka wo hu ebra Moses e kwakoji mransam du na ba na dompe ne ye dai e ka wo hu abra unim hwe asofu e wo Ghana mo say mo betimi a different Jesus Christ twede mpoko amete so na nanom wo ho yo yanso ye wo independence ko ani yesia kakopa kan yesia manchegwa na mo chicha platform na mo mfra senkani ya say ye ne wo na ye nhwade what da bia ye fiba no unim eni ya ka cho say enko ho yesi o chichi free nsu ase beka cho say bo mote ewu ya nyi na chinye yesu ne ye te say Yesu Kristo echidifo na te sawo aba no cho bi unim Jesus Christ me what preach Jesus Christ say me what preach Yesu Kristo imaye a obaba biom no esen osankani yaw me sakra 1986 me se me panyi any apostle Buama any apostle Danso 1986 how many years 1986 33 years 33 years near me kodi Yesu Kristo echi 33 years ni me sua no nsam na me hunu se da bio watum foturo gumani me ni so ateteme ma anye pesem kumnya na me de yede bie wadwun mu dwumadi abre wotende TV ne ya na nagrada e ma me sa akwanya we o trans na odwen ho a onti ase da ko pa na me hu na nagrada na me kanfo na nagrada e bi se o se kani ya kanfo obosonfo papa wa ye me no ana me kan ho asem enti ma me kan no asem mami mona mama nchia no mami mona baso e wo papa ya na wa ya me no ho ekunafo a o ma wo sika e wa ha no mami kan ho asem busumfo be na o ma ekunafo sika na odwe bia o we se kura wo so be bo ho a wo so obo ma no busumi nsia hai wa ye ni nyina bu tobega Osina Joseph nompe no Israel for the free museum buy no wokura was second kokura Joseph Joshua Breso ansa no kokura e was sekim asase a Jacob eto free sekim eja ha mo mansem e ma dwute bna o ha anum ensamanse na eye Joseph ma eja pade enti na asante fofunu enye den enka akwantuo ai be fofunu enka enen na Kristosum abamase o asase bia nchifu nti yensie no ha ya je asante ni wu yamfa na nkoban mu a yesie na enye den enye yie ai be hini wu yamfa na nkoban mu a yesie na enye den enye yie achu hini ewu yamfa na nkoban mu a enye den enye yie efi se saman no e o so owu na okọ na busuam okọ ni diem efi se nsamanfo ye den e wo ho ye de ba beto aso osina Abraham ewuye no meso e na abegu scream no so no meso e na abegu scream no so Osina Abraham aha ya boy ekon be ye 25 wa nanso osenkani yawo masa hwe se de mfufrefu hwe papa so me pa ho so enya manum de hello bra panyi ya mo akwa baba bi wa dwen dwumede so medamase
Nana grada ye chiano, ye damase. Papa. Some are okay. The time share at the beginning of the ocean. Yakupo saw the form that Kenny Bonipa. Kenny Subana and the first one. That means no material. Machine color, non-show color, non-show form color, non-show America form color, non-show US form color. Let's hear that boy. You say a Mirase. We show a channel form color to get messaging in now. Mo. Young getting Mo. now Bonico for the end and so share them. You will move to the only your born, young Yasiana. Yes, we are the master papa. Hello. Hello. I am a call baby. Why don't you so papa can say friend? Didn't say John Tete. I can say friend. You, young call. Yo, that's it. It's no friend. Time no. Hello. Yamaka baby, why don't you so papa can say friend? Didn't say. Papa. And you more TV no so jumu TV volo no na kasa direct yanko we don't say yo hello. I am a baba be watching you so Casa friend who didn't say. Okay. Masarek, Yanko, which I touch my phone. Yo, because we say, I will do to some I'm not from a club, some okay. It's not a mom from my brother, spreading the whole way. So, or power is into the women when you kind of the tour, no, you need dinner and the store family talking to me, because more days on my phone. And I learn Yakofa or more bluff with me. I'm out and I declare an officer, so you will not a source from Daya or Kaya out in this. Now, I mean, I know I didn't see no more for the young to me. I walk for into where you are, or some white, into a black in a blend. May Derek. My wish is your kind of request. We didn't try to record to maybe 2 weeks ago, but I said, you know, okay, Derek, I'm a friend. You what kind of next year? With 2 weeks ago, and I'm the 2 months, and I make a 2 weeks ago, and I'm that was yes, you 2 weeks ago. Yeah, that's it. Yeah, that must say, Papa. Hello. Hello. Okay. I say, can you hear? Hello. Oh, kose. Hello. Hello. I am a call about you. Why don't you do so? Papa, can say, you did say. Hello. Yes, sir. Me, yeah, you also, Papa. Yo. Yeah, the master. Yo. 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 And then I saw you for Christmas. Yo. Hello. I am a call about you. Why don't you do so? Papa, how can you do this? I mean,
Because I was just in the farm, I was just in the farm. Yadjing in Nina, Yadjing. Yo. Yafa and Yama, the baby Juma. The new Jamaica, I was just in Edging, Senipa, the baby Eddie. Yo. I don't know, and I will in Iron. Now, you say, your name, the bill. Yes, Usha, a soft food trouble, so you can tell your church and I will church. Okay, hello. Hello. I am Marco Baba, you are doing the super pack as a friend, they did the same. Yes, Papa. Yaman come home. Yadamasi. Yaman come home, you are far more than you. A baby, a small baby, no more to me, a year peer mine. And yo. Yaman come home, no one. You. Yes, after young players on a tree, Yamin Yaba. Or Yari and the Australian cook for so. Or one man and a couple of every nectar. Or Cousin was not or Yara and Yalan giving or say, that Ura or Calabia and my field sell cruiso. The people of Calabia, more money and said Australia had enough of Mechi about the field. And that's our fancy. And also, it's a year as a team and no Calabia, the Chicago, and San Coffee, and see. Oh, it is also no can be. And no coach do let they are we move it to Sulinki. You, and no Elton Wilson. You. Moko Solomon come commented now, young my fans and your fat. At that time, from Kutupuna, from what you are questioning my issue. The son of Moko and your son of your fans and you. Yadamasi. Hello. Of Raffo Tattoo. Yadamasi. Hello. You're Marco Oba Penny. Hello, Mammy. Hey, where the first in history? Anna Yanko, we made you some mammy, Yanko. I more yet up on one foot. A mammy Cassa. Yeah, me should be out at your master. You. And the man here to find it said, that's what I so we didn't wear the another way. Now, if you are up with the address, you can be told. More. I said, I told the said you are walking young. And then I said, that's how felt we say when you cry, it's all in the camel. More. After so, we are walking. So, for BBB, for more beer, young. I said, we are going to be a slow from by your mind and over news and when you shower now, all my telephone gets only better. Here, German is animal and I said, if I were, I was not never on your one. I could go, bra. And when young bones here, and how I will walk. So your go, Granny and Oma, I am when young catch young woman. And then I excite, Yabo, other than the give up. I give up. So for the hour to meet in any area. And one animal. But I know where that home team. What would be a man who poses to power? It's one and you. If you have a fun, I said, I won't come in here. From me now, when you talk about bosom, do a mock. It is I tell your post one, I any of my body. You. You. Oh, mommy. And I say, you can't say when you know fear you are, you see, Uncle Bisa Abroa. And there, a Christ of war. Obia in pick a crowd and Yasia way Nika Crabia or a day or a day for Christ of war. And now, mammy, nay, yo, and I was one, nay, yo. When no better in some anxiety, now you be put us. Abroabi, Papabi, I will feel him, or see me woo. Mamma, famine, could say free Jim. I swore dang. I'm not in the back of free Jim. Twenty up or come here, or borrow, dear boss, and yes, I say. I won't make your son, yes, I won't make your son, so I won't pim. Munkum or we are or Sunday in Suma. Monsian and Agrada, Emma, Namunana, say, mammy, Namun tuning condemn, Emma, on the Kunu. So draw granting Asida Mondanase Nana, baby Obia
yɛda wase papa nana yaw director chief director o yɛ correct pop o say engine room ho papa me da wase pa o te ahomache sorry ne din na wo sorry betena mfidi yechi eboa emadwumadi nyankoso papa minia yɛda wase pa omo mu hwɛ yɛ wɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛ Facebook emrantie emabawa yɛda mu nyina ase mun kanche mu namfofo na mu namfofo nkanche wo namfofo na mun kanche mun hye emo obibiara na adwoada agya ne yɛ adoma yebehia me koi ye koi bigger quiz or the yiwasom ebrew o senke ni yaw me personal number na na maja be na grada de wo chi aye no eno no me pese me sisu bi o fi se ye tutu ne ma bi ba bi owo bi ya nana wona ye ka echire ane me da wase pa se e mema wo wi ase nyina no o pe ma asem nana okay me akoi bigger place ba me numbers na be go screen no so no 0548585867 0548585867 0277498188 0277498188 Togweka oh no man you're from the Yamia and you're from my number is 0541 yes sir 588 yes sir 125 my main for appointment no mean chia me krom for okay Togbe ton ya me dogbe now okay that's mansa wa me dogbe now thank you ave me viju jobete me dogbe na mi thank you mi ano vi togbe ga kwa mi jubeche thank you eni tore osenkere ya wo me le bibla kan si be ave girozu be nyime si e be yo agagbe me di ma na me se me ya be me do obegbe okay ni nyina no ka say nyina no ye nyina ye ka twa o ma nyaba ya kasa ni nyina ye nyina ye kasa ye gu nsa wi a ye ye ka twa suku ni yankobio hey Mother, yes, arrow. Yes,